Mitolonto Romi Amiat 祈祷每一天。O mapalamalay no kawas ko pulong no kasa pinatsalan no hakar。世上所有的民族都是蒙上帝祝福的。Saligaka mapulong平安。Malatsay kita milayap to suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I satapangan sa kamuteb atsipang 20 sa atusir suarsa. O lalumaan no tatuluay wawa ni Noa kunini. Matutlo matiril ko ray no kasa lalumaan ng ra. Iikur no lenlen na iwawa ni Noa masalak ko pulong no kasa pinatsalan no hakar。saan？以上是挪亚3个儿子的宗族，是按照各部族、各世系记录的。洪水后，世界上所有的民族都是从挪亚的儿子们传下来的。创世纪10章32节。Salikakaaw o masasirumay ko suar at vungka at serangawan no pulong no kasa pinatsalan no hakar。Ami patahkar to ni katalamaan no sa palamer no kawas to pulong no tamlaw. Saka, nisanga ko kawas to tamlaw awa ay ko chima o talamaan na pinatsalan, chima o sasafaay pinatsalan。世界所有民族有不同的语言文化，显明了上帝对全人类有丰盛的祝福。因此，上帝创造人类，没有哪一个民族是尊贵或卑微的。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabangaw, nanay paluwasan iso ko ulah no palutsot niyam. To sa kapanaaw niyam masasilayap ato masasingutlo. Ta soolin o mararihlayay kami pakalahci to pikuan no miso. Mamatumas no mutser at ulah kuniniahkar。上主啊，愿你兴起我们的爱心，使我们懂得彼此接纳和互相尊重，我们就能够彼此和睦，将你的国度行在地上，让世界充满公义与慈爱。Pakani itatamanay ang nganutapang Ji Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。